Fenomen smrti ljude intrigira stolećima, a šta se događa u tom trenutku pokušavaju otkriti mnogi. Zabeleženi su neki simptomi specifični za period pre smrti. Smrt je neizbežna, ali znamo li šta se događa pre nego što osoba umre i može li se taj trenutak prepoznati? Jedan je stručnjak izjavio kako je smrtni kropac znak sigurne smrti koja nekoga čeka u sljedeća 23 sata. Ovaj se fenomen događa u trenutku kada osoba nije u mogućnosti gutati. Osoba kojoj je smrt blizu diše drugačije, a taj jedinstveni zvuk deo je tog fenomena, navodi dr. Daniel Murel sa Američkog univerziteta u Alabami. Iako je zvuk stravičan, doktori uveravaju kako osoba ne osjeća nikakvu bol. U takvim slučajevima medicinsko osoblje može pomoći i ublažiti pacijentovu muku, okrećući ga na bok da mu se oslobode disajni putevi. Ostali znakovi koji ukazuju na brzu smrt su zbunjenost, učestalo zevanje, kako bi se došlo do više kiseonika, gubitak svesti i njeno vraćanje, promjena telesnog mirisa, uznemirenost, tamne modrice, ljuštenje kože. Prošle godine neurolog dr. Cameron Shev otkrio je šta se događa 30 sekundi pre nego što neko umre. Kako kaže, već u prvih 10-20 sekundi gubimo osjećaj za sebe. Izgubi se osjećaj za humor, mogućnost razmišljanja. Tvrdi kako i stvarno postoji svetlo na kraju tunela, ali to po njemu ne znači nužno da i postoji život nakon smrti. Znamo da se taj fenomen događa u trenutku kada mozak više ne prima kiseonik, naglasio je Shev. Dodaje kako će osoba u tom trenutku stvarno razmišljati o svom životu i nekim uspomenama i učinit će mu se da ko se mu se život vraća i leti pred očima. Po njemu, izvantelesna iskustva su trik našeg mozga.